kasa semwe. Agradaa Evangelist Mama Pat. Evangelist Mama Pat. Evangelist Mama Pat. Baby Piala Uopia Utie me Maame Ngege. Me say ko ne kohwehwe Rev.Owusu Bempah chila kwan ne kopa na chew. I know said this time is going to be tough. Unya access. You proud free chain. But you full audio particular for this man. Be papa na chew. Ade share me bibia akwaba ediba attention TV so mo amode share na nateline me pa mo show mo subscribe channel no mame na mo share videos na across all the social media platforms ni so emfa mame sa na mo like page no na mo fa mo comment ni so entitle emfa emba mo subscribe attention TV ni de insempa ne pa enima yetwagu wo my Ghana mu nyina nya be drop ya na so dia be drop e wo attention TV so e de amamo ha na mbenya nsem atese e wo o my wem ene e de bim na yetwagu e social media no so nsem ye fa Maame Agradaa ene Ngege Maame Agradaa akachre Maame Ngege say oh onfa ne nkoye Rev.Owusu Bempah hona onkopa ne chomo mi nkotie eye odiwa age atese ewo oh my God na me embra kasa semwe Agradaa Evangelist Mama Pat Evangelist Mama Pat Evangelist Mama Pat. Baby Piala Uopia Utie me Maame Ngege. Me say ko ne kohwehwe Rev.Owusu Bempah chila kwan ne kopa na chew. I know said this time is going to be tough. Unya access. You proud free chain. But you full audio particular for this man. Be papa na chew. Yes, be papa na chew. Ye video papa na chew because this is the manner. Ghana so fufu nyina o ka o mu nyina obi aba be di utwa step. But this is the particular manner. Wa ma me di utwa step. But rather no odi ya odie ede anointing oil ebobo form. Dia tosu mi no. And when he be can be based on when he video be yes and some Agradaa be kato ebe kikafa papa hu nyina na enye no kure na they also kikafa wo mu nyina enye no kure. So you people that time no now you are the same people supporting her. I didn't think that Nadia Munina say, dear Agradaa kikafa wo mu nyina na enye no kure. That time na mu nyina amu him because mo plans na faili. Rev.Owusu Bempah nyankopon waso jakoko. Enfidie na musunsum ye no papa na wakoma pa oni adwene bone fidie na hwinwan. The entire Messi Agradaa so kamlen sinani. Even 1 minute kura on papa na chew. On papa na chew because on only ni pa o kan no a wa medi ni twa setem. Aya me ni Agradaa won tokwa ena papa ne be pataye chiho. Ena yesi yenyan na mijaye na kwatia se wo kan maami funadaka. Enya di obejai mi wo audio bi wo ho eye video wa won yi betena ho be kan se Agradaa woni important se me ne won tokwa no obra ni mu ena na hye kira ekochie do na me se me nku nyina no no opiepia maame tena se papa na chewo
because me na me peke me ntoko uye mi bi me ma ye ubi me ni uni apauche usu ni me accept apologize from you koku bofo before say oba attack papa yeah the catchre papa hu na nipa ni sendi ayikura ma no okay o hafie free manasi so se mo be kaya enkofu bi ko attack manasi ni huni na nipa no nipa na omo egangi no manasi no oni baby hotel na no wote ya oni nipa ko na ewofi ewo ho nti adie bia move bi obeye bia no afre obofo no aka kire wo mo nti manasi esi fam no ana nipa kro no ehwe ni se video me da ho na me hwe se wafre wa uniform na manasi esi fam no woka se oba nada meti yem se oba enti na me nso medical send ade na ma nipa no papa ni ehu nipa no dada se ade we ne mahuni second ni mahuni se koku bofo attack papa na o sase kura free se papa we ya da papa be kwa asore no o de nkofo be ko aba mu makwa attack ni kwem ebe ekikiri ni aka se papa ni nkofo bi akoko na omo aye ni se mu apira no ni ade na nso enti mi hu ade no bo obofo din tire nipa no se me hu se eyo obofo second me say hu ade bi fa obofo hu se oji eno so ewayi ni so audio na me send me nipa no okay na obofo enam a nipa wa ma nipa bi ewo Europe omo etwetwe nkofo card visa card yes enti me sandi ni nyina say na mahu enti me vision ni mu no ade tiye na papa suma ma e be friend say ohu bi ade na yesi wo hu no na me tire ni mu no say ade na hu ye no kore enya physical we vision enti papa ni kan say ye no kore na o say aka kire me say e na me say papa me say na na de kwa sorry no 2 days Sunday any Wednesday and was it ani okay ono so confirm ye ho was but ya me ade awuni ye ne ye sa pepepe na ebia munim papa no me Pentecost ni but me kan okra apostle me kan okra onne say odi papa no ejina ho na ade me chairman jina ho a me ka kire se me yi papa no me kan okra because the man who na fa no ho the man who afa no ho na me di ho adanse enye di obi ka kire me nti ni na asofo a omotetiri no on se ebi etua ya se yi aka ogoro ba ko pa kesiya pa ka to enu su mehunu me ka kire wo mu ma ka kire papa nkrofo no dada Besa umakwa ababiem edeba attention TV so pamocho mo subscribe channel no ema me na mo share videos no across all the social media platforms and so enfa me na mo like page no na mfa mo comment ne so enka ho enfa embra na mo subscribe channel we na mo bete nsempa ene nsema etwagu ewe social media se fa training issues ho attention TV na ede ebebro yemfa enka mo de berada makra mo da se ne esa me hwa